When the angels have fallen down and the devil has had his day, you will find the gates of heaven guarded by a single maroon beret. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯟ ꯕꯦꯔꯦꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯨꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯟ ꯑꯊꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯨ ꯇꯥꯡꯂꯣꯏ? ꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯆꯤꯟꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ Indian Army-da Special Forces Battalion 9 lay. Makoy khudingmaksi athup arongi aruba mission-singda sizinaba yaraba arinba athoiba ngaktani. Adubu hariba athoiba battalion-singsidagi Para Special Forces, Para SF na amuk tongan taribasi moigi training khutawsnani. Moigi training sti India-gi khwai tough oiba, khwai sathibta natana prithibisigi khwai lutong kembi, lanmi maril tengbi Commando Training Regimes ki manung chalibani. Para SF lan missing, moisi thabak chana na haptringai, moisi kiyam akhang kanmano, kiyam maril khabano. Hakchang na patrak tabada, moigi mapuning shakti, moigi thawna ningjal sumaying tai tadi yenganaba, changing nanaba, numit mariputarani ki provision bigani. Masda mi ani lanting naba, combat training, kiyam maril lebano, endurance days, kayam tawang mamino tabi khandong na manira pamatamdadi, lanmi kudingmaki breaking point, ay tokjarage, ay talip jahurage, at thawai mangdringi tohona parani kanjarapasi, ayambaloy na toy. Asum na wab na sirani ki jabadi masama na tokjahusna, ayambane. Selection processes ta, lanmi sibiyaw ki bagi case lay kravane. Moigi training sti masamo, adi khulaigi weapons training staloide ipaw phawto phawjingi tongan tonba pamising matang anna laingi matang adi thong thakpagi phaw yauri Para SF amoina bugdama lanmi amna tangai phadana hijindaba yadraba single lisi masi onthona sangkre moisi karigumda saklotuna undercover agent amoina mission chataba yadabagi tangai phadaba lakpana moisi tongan tonba lon sing phaw train towe Moigi tap taba training manung stayda amukin na taptasin batagumba tangkak umusiyawi madudi 36-hour stress phases ni. Sige tangkak sa makoysi mapang dilari dana ising marik ama pagtak piyaroy tumsu tumhalloy. Juri sati na tiba mongda hakchang pungling animag o na ito na tamgani. Training si round yami amadi makal gini. Ahan round da simbolitar kun gijariken ani tangan ba. Ani super round na kezi humpudagi na maripunga pawgi maraktalaiba truck tire sing puhan ba super round na kezi kunthadagi kezi maripu pawgi maraktalaiba utu puhan ba aduga hariba khudima siso kezi kuntha taba masa gi bag amadi masa gi khulai du su puna ne sigi face gi makha tarak pasarukta makhong mukut bunsilaga fit tarani thoiloba aingba isingi tengki da muchong thangane Sige tangkak studi lanmi ayamagi breaking point aita tokja horage be matangdu yawgali karigisu yawroi mafam studi oxygen se leitrabugu marang kaidravane Para SF work navagi 90 days probation asigi manungda atyada pariba aircraft gi chongthavi para jumping gi yamroi ba motsani HAHO amadi HALO na jingmasing asiso train tobane HAHO technique study aircraft hek trong trakpaga yam thuna charokna second tara dagina tara manga phawgi manungda parachute sikhandukane HALO technique asdana aircraft hek trong trakpaga minute ani hom se free fall the wing launa taraba matung parachute sikhandukane technique ani maksigi magi sina famatang le 90 days probation asigi manungda leilonggi khwang phatawli puriba Suez lines da uprang situn salhan bagi dugumba tangkak su yauribane khathaba yaba khathoraba matung training mai pak lablan missing makoiba marun beria moina puklak-tringai Likli saiduni yosilan gane sigi Likli chahan bagi thorum se moigi aki khanglai traba maring jeladabu aroi boina changing tawbagi dugumba ritual lamakum chathaduna lagle
Sigi Likli Chaba Thorum Sigamari Lenina, Retired Special Forces, Pera Commando Min Irakiva, Yamnumai Bawari Musulai, Madusumatang Jab the Kutul Tamna Bonazake. Pera SF Kimson Singh, Aron Boynadum Tammy, Makafung Dokte, Adubai Queen of Kangadabadi, Jaghe Maru Mission Kulimukta, Maquina Jo Todang Lotuna Lagle, Kudamoino Uri Surgical Strike. Pera SF Kamdona join Togan Hivasi, Chilanokian Hambiri, Masigi Pokon Kaminasi. Defense tang ngawza bana hasingide iconic waraba marun bere amadi balidan bet samtang set pathet paibase makhoi gi mangla ne adu Pera Special Forces join tawduna Red Devil habe mingfol si tan bade thathagi tabunate ngasai gi training duning singbio trainings di kona gi buwane atomna Pera Special Forces join tawninga gade atomna ahan bada khangjin gada base masi oirak nabagi asambal lambi leite directly dog hek toirak nabagi special entry leite high special forces ka ki recruitment leite haibane Who physical fitness test 100% mark Pangosing Amasung, regular Indian Army written test 50% yung mark Pangosing Dadi, Karigum the elite Pera regiment joined to Yabagi Kudong Savasipi. Adumuko Mokusu Pera clear tone of Gidamag, Maklamatil Changing Bring Singadudi, Dum Timnan Gane, Mastikanto Piate. Indian Air Force Magi Garut Commandos recruit Tobogum, Indian Army Pera Special Forces candidate Sing, recruit Togde. Indian Army joined Toraga, Subnainang officer Morkanda. Natraga Zawana Murakanda, Pera Special Forces join Togadavani, try Togadavani. Jose Queen Marcos Commandos Kimatang Nomu, Kaminarse. Applicant listening Amagimanunda, Sumne Amakang Marcos Commandos Oiri. Norokta Labor Changdam Nava, Jahi Ongi training Togane. Marcos Commandos is in Jagi Pes Commandos Gimanunda Moina, Masingtai. Masi Indian Navy Special Force amane. Moisi terrorism thenana bidama ising rolung yamade safenti parasi operation singdama khulwara commando singne. At the same time, moisi kangpal the ground sumathok tang khona pangthok pangame. Kargil war manung da thakiba operation visit ka thokiba Marcos ke hisingba moigi lan haiba mandodong asisu kanam tan kaunatri. Karigum nakal khradari US ki Navy SEALs tagi fau Marcos ne heli haina ba fau ledi bane. Marcos ki models na the fearless hibers ne. Moigi khanmai mong se so yam tough oi. Haijaki badune lan mi lising amagi manungda makhakna Marcos commando ire. Jahi kun hendri Indian Navy employee amana commando apply to buyai. Han ban humi da candidate singi physical fitness test amadi qualifying test athagane. Swice they apply to a candidate, Sada Mari Putra dum Katawe.